clear tu le ngai thatu te chibai ka buk le veka cheu assembly session chunga chief minister pulal du oman mizo mei chia te namdang pasalan nei chuan an mizo ni na to pang ti chungchang aron putlu kha Tuesday night marian aron angai dan aron soive a alo tong chuak vengem o tia kalo ngai chan ru reng ani a eituna aron tong chuak ve ta ani angai dan te aron soya pima pui hi namdang pasal nei ani ti kan thau ome a hrelo chu inam ho lawang tru ti hian angai dan aron soya engponi se angai dan ron soya hi kan ngai thla ho don ani engponi se keima bika kani na chu in sheveka namdang pasal nei kani wang hian cm hi kawa offend na lam ni lavin pudu oma tho soi kha thudik lo hulwal ani mewa bila an pas me lo pas ang taka thudik lo mi puya an soile kan identity thak dang lam thei khopa thonei tu ni om taka chongkam an mangkwal vel kha angai om ve ema kha bil an pasa phei kha chuan namdang pasal nei te kha mizo an la ni reng chu soilo an fa te po mizoram piang le seilian ani chuan mizo anga chiar an ni ang ti alo ni reng zok sia khalai tak khachu atopa kalo soya me alo ama ngei po ina abil putlu shethiam me alawa thudik lo konfi taka assembly house me wasi emin an puang ta chu advocate le wanglai ni te me watanga khakna andon ta ka chuan atu ka session nei lia atho soya kha chuan ron her danglam le in sokar tu chhuak ni lavin NGO tengen na awang zo ka soyani ba ka kan mizo nu te kha an mani kha tribal an la ni tel thayem supreme court ro re na bil zonga kan her rema kan nge to chhaw atu lem ti te po voina hian ka soitel du ani alaron ti khania kan mei chia ten namdang an nei khan an mizo na ato to don ani review committee hi an changtlung ang reng viawa mania kan passport kha khamite rotna kha kanon pulut ani maya sarkarin kanon tiani khan palova kha review committee khan tu tenge tel ti hen soitaila heng ai o te hen telani central YMA MUP MHEP Council of Churches in Mizoram Mizoram Koran Right to Te Committee Mizoram Women's Commission Mizoram Law College Mizoram Bar Association MZU Mithiam Te official tele khang bisang sang Paul Som Ayoka and tela seminar recommendation and siam to law department alo kalin hausa alo luta ani hetia namdang chung kwalu tangai ni ti topa kan namdang an top ringot mai hi kan mizo nu namdang nei te kha an mani kha tribal an la ni le zel them an fa te po kha an ni them ti te po kha supreme court rural na bill de zonga kan herrema kan ngai tu chote poi trulem ti kha boina in kan sel soitel duani mizo mei chia in namdang pasal kan nei hian kan namle tribal kan ni na kha kan hlo zia hi kan cm hian shiat po a shei lo tinania baka NGO le bar association tengen na awanga soi chuak anga aronin soi po hi do taniang le boka chutian lo se mingalam riktel MHEP te pon atho soi hi andon kalin bar association na advocate te pon andon khakhau lawang atuk lia atho soya kha chuan namdang pasal nei te du sak niom takin supreme court ro rel na bil de zonga kan her rema kan ngei to chau achu lem de po kha voina hian ka soitel du ani aron ti pudu oma po athu soya kha chu do tani aron tingam mi mai ngai thajelang kan ngai dan te kan soi ho don nia heta che hian cm hian ama bil putlu le an pas nge po kha ama hian alo sha chang reng reng lawani ti achang em maya namdang pasala kan nei awangut khan tribal ni na kan hlo mai ni lovin supreme court in order anti chwana central notification intercaste marriage in kara piang te din mun aziana po mizo mai chia khan namdang anei khan a tribal ni na achan lo mai ni lovin no pang annu te bola mizo jinga khosa po in annu te ni na anla chom thei zel zoka india dan puya chuan kan nam khalsi apoi mo in kan nam khesi pianpui thi sena changa nei ania rawchun ania nupui pasal namdang nei emo fanai emo awangin
ti dang lam thei ani lo ti in nge takin ziak nen lam da ani a Supreme Court chuan landmark case a po hei hi anem nge to nge bokani chu tiang ani chuan CM in bila an putlu le India dan pui omsa engma shat nei silova chongkama namdang pasal nei chu mizo na hlo anga an soi ve ngot thi athu soi hi assembly house atanga noi re ani lo ani nga chuan adot soi kha ti khan chinchia anukum khwa to don tinania azia lo kho pangle India dan pui na soyangin kan piana mun le thesen mangkhan directin mizoram piang te chu mizo kan ni sa shim shema eng nam po hi tu emadan siam sople chongkam thiama wanga siam ni lavin nam hi chu thisen manga siam ani a chu eng dan mai ne mo tu emaram shwai tu te thak dang lam thai le an thu soi wang mai me ti chha thei ngai lo tur ani kan ni na identity kan thisen ro chun po min thak dang lam sak thai ang zia zanga chongkam che chwa shim shim po hi human rights in zalona ani ti kan sha da chang engpo ni se ka ngai dan soi chuak tura min request te sha cha kin tamboka athling bohok lo lo in vo in chu kan soinga zak thei lo ti chuan mi lo ti tamai wala ka ngai dan hi ka so son phadon chuang lawani nakina zona sha sang min zot vak to lavin tuna karon soi chho tur hi ngun da vin elo ngai thachang le zwal don ya o mizo dik tak ten namdang nu pui pasal kan nei hian kan nam kha kan du to lova kan phat san ta e tina ani reng lova kan lo chhuana mun hi mizo thisen ani ti kan sheranga kan chawbul kan pi le pu min tha tu te zalna mun chu tu mi sheng hian nge mangai lo omang ni khovel changkang chhojela mizo te puin ramdang danga zirna wangle na thokin kan omkwal na sa a henga hian kan mishing puite zinga mi fen le thatak tak min mangai em tu a chen te pe chu kan Christian puite ngei po anyang chu kan bul nai omtana na chu mangai na te po alo pianga hetiang he chu khovel thang chhojela lo thelo na wangin alo la thleng le zel don ani ti po hi kan sha thiam ve a hun to tuna namdang nu pui pasal nei zong te po hian nei lo po ni ila khovel hi atop ngut te ni lo chuan keini ai tam hian an la ron nei zel don tho ke mani chai pang te chibil ang te chavin kan tel thei bi ngot si lawani chu thudik omsa engang pun dantum sate maila kan thei don chuang lo chu ni top pom lo der po hun to lawa nupui pasal nei chungchang hi chu kan du than na ni lo pathianin kan ta turamin rat sak hi aum ve ni ti hi kan sha thia mangai mizo mi pui tam tak zinga le khazir sang wak lo le dan she thui lem lo primitive mentality nei te zinga ti mai tiang namdang pasal in nei to a mizo in phatsan to enge he dan hi siam tak po ni se poin vati le si ve tipol anoma ama sabera chuan namdang pasal na hi nam phatsan na ani kherlo ti hi mizo mi pa mi bright chin le lekha thiam chin hi chuan an sha thiam fu thina sin adik khop mai khalai ron se kha pathian in mishing te hi min siama kan kopui turte kan bul nayami te an ni kherlo namdanga mi te pon ni thai ma se hei hi namdang pasal in lo nei ni point mizoram apo in fa te lo piang ma se in pasal te namdang an ni miau chuan in pasal te nam an trom to don si awangin mizo ni na kha engtin nge an chom thayang nang chuan i mizo ni na kha i hlo ani mai thei engpon ni se ngai thak zo kalo soi chun zon ve don ya tin mizo ni kha kan va ita kan va du ngoi ti na lamani lawa kan ni na dik tak ani miawa sa pe mo korea ne mo vai nam chom po ni la kan nam pui lo pasala kan nei wang maya kan kha tu te chang kan ro chun om chun kan thesen ne na in zom tat kan ni na kan identity in lak sak tum hi adik lo hul hual ti kan sha thia mangai mizo mi pa te po khan support chu soi lo ei to chiang mo te o fanu pathum nei ta ula anta na pathiani na arwat namdang nei ta vekse into le fa the future tu manin shelo mo hedan hi pasani tak chuan mizo fa tu ma inei reng lo ti na ni dona mishing dik na inra be na dik takani ti kan sha thia mangai adikina diklo shimani mo namdang pasal nei hi nam phat san ani sela chu khovel history lal nu ro pui namdang pasal nei chu ta po ringlo mi le ngal nei tu lal nu es thari po khan anamdang pasal rin chan khan achi pui te kha achan him thei ho lawang
mo thiakaril ru hi putolo shan tiang u he ta mizo le mizo nge hina namdang no pui pasal an nei wanga kanin hnial buai loi la hian atak tak kan ram min chu pui tu te chu tu dang ni rawin kan bul hnaya chibinga cheng central lama min hek thin tu chakma ti angreng te hi an ni zo kani ti kan sha thiama hun viau ole khamichina khan du tok ta ila a fulangai thadu inum chon description a link karon da anga in lo ngai thadon nia tin ka soidu pakhat le chu kan chief minister hian hetiang thu aputlu chan hi thil dang ni in alang lawa keimani nam kan lo him tlan jong na turata na aputlu ni a ka ngai me keima chuan a chan chu hei namdang hi han en taila an nam chu soilang kher lo ponila in the thau ome an mei chia ten namdang pasal an nei na salutuka a mei chia jok te rama nge an lo khosa an lo pe mani namdang mi pa an nei na salutuka ato pa chuan buaina a chuakani aram nei tu jok te khopon lama an nek son jela ti khan an tha tu te tanga an lo lu to rama kha namdang pasal in nei an wara wangin khatiang khan an hlo pha zelani khatiang ni wang khan kan chief minister hian namdang jok te na min chim ral lo nan le kan nam he kan zoram hi alo him jok nan namdang laka alo him jok nan tia hei hi chu aron putlu ni aka ngaya chuwang chuan a putlu hi aswal lo ati tur dik tak ati ni jok aka ngaya ka ngai dana chuan MHEP po hi in rol lo jok se a fu jok in karinga namdang hi chu an hausa sumle pai po an nga an hausak na hi an ema an fa te tan hen kan id da emani chu oti tur khopte ani a chuwang chuan hei hi chu kan nam alo him jok nan le abikin kan mei chiate namdang pasal nei i war lo sha mang u ti hi ka soi do ani kan mizo mei chiate namdang pasal an nei ni point mizorama an omani chuan an fate mizorama piang le seilian an ni chuan mizo ni na an nei thawang ti lai hei chu a fu lo do ni in ka sia an fate mizorama piang le seilian mizo ni na an nei don ni chuan namdang ho hian namdang mi pa ho hian heta mizorama du pui lo nei tau sela fa hring ro se an fate kha mizo ni na kan pe don ti na ani a min va han chim ral na sa don em tiru nakin zela kantan apoi don na tukani he thil hi chu chief minister he tianga aputlu po hi ka chu kal tlang pui ni se tha ka ti ka support khop mai he thil hi chu an fate mizoram piang le seilian ni ma se an pate namdang an ni miau chuan engtin nge mizo ni na an nei thei te lulang an pate nam an chom to don sia wangin mizo nam chu an ni thei to lo hrim hrim alom hei chu a fu chi alo do ni